Amen Nceku. So ngicela kulungisa le ndzaba kanje egameni likaJesu. So ngivile ukukhuluma ukuthi nangabe nathatha kungakhanyi sekukhanyile sekufuna lento enjani. Le ngakusho kwavela phambi kwami yathi Nkosi umshado ngumshado lokuthi wentuwe kanjani mhlambe lento umshado lingasenziswa lashada naba nemuti loyo ngumshado. Ngathi nangibuza ukuthi Nkosi why isho kanje yathi Nkosi bongale abantu lasebhebheni labaphendukako bekungemadoda kubafati asikhumbuli live lithi cela niphakathi nishade benishade kabi beyabuya kuma-Greek tilwimi etihlukene amavila ahlukene bebashade ngemasiko abo lehlukene elabantu kodwa kuthi Inkosi la ifike khona esinabaphenduka sicala niphakathi nishade baphenduka kude bafika kwathiwa ka-divorce baphenduka bakhonta Inkosi. Lokhu kusho ukuthi nisuke ngale ningumfati nendoda naphenduka asikho sidingo sekuthi kuthiwa kuqalwe phasi noma-ke bekuthiwa hhayi hlukanani beniveni kashadi, cha. EBhayibhelini la sikakuboni lokho, bonke labantu abaphenduke eBhayibhelini incumbi yabo bekungemadoda nebafati bebashade emuva kusho ukuthi bebengakashadi ngendlela lefanele, bebashade ngendlela yabo yamasiko abo ngoba bebengakholwa. Lokhu kusho ukuthi-ke azange kuthiwa bacale phasi bashade kodwa siye sikwente ncike ababi masibuye ngala kaJesu. Labantu lababuya ngale labashadele ngale especially naba la lokufaka khona amandulo kakhulu kubo, siye sibanxusise kulandza impilo yabo emandleni abantu labafa, siye sibanxusise kulandza impilo yabo emandleni abantu labafa, ibuye la itoba khona egameni likaJesu Kristu lwenkosi lebuya masinyane. Lokhu kusho ukuthi nanifika kuKristu nichubeka nibe ngumfati nendoda kude kuthi sinehlukana asihlukani ngabaphi kodwa sichubeka sibe ngumfati nendoda ngoba Jesu uyabuya masinyane. Kodwa ikhona akusi-divorce, kukhona iligama lithi uNkulunkulu akakufuni kuphinga. Yini-ke kuphinga la nawufunda iBhayibheli kuMateyu 19:9 lithi kodwa ngithi kini wonke umuntu lo-divorce umkakhe ngaphandle kwanakaphingile bese ushada lomunye umfati uyaphinga. Kuphinga-ke maziya ngunakwe ukuthi umfati wami akakafi ngoba iBhayibheli lithi lapha khona into kepha umfati nashonile indvodza seyikhululekile nendvodza mayishonile nemfati asangenza noma ngikuphi lapho afuna khona. Kodwa abantu labaphilayo labashadile umfati wakho uhambile uthathile omunye lo osuhambile kuyaphingwa. So-ke siye sithi asikubinge ukuthi divorce ngoba simemeta ukuthi bonke abantu Swatini, South Africa, mhlaba wonke, sengiphendula ngabe ngiphendula bonke abantu mhlaba wonke lathi ukuthi uhleli nendvodza liyahanje nomfati wayo wayenza embili abehlukana labantu labo ngeke bangene ezulwini bayaphinga ngoba benta nalokuthi ushade lomunye umfati usho ukuthi benta nalivesi loshada umfati lodivorsiwe uyaphinga. Nangabe umfati wakhe abuya emendweni wadivorce indoda yakhe iyaphila hlukanani bazalwane, angabuyi Jesu akusiyo umshado kuphinga lokho. Nangabe indvodza yakho yanje nomfati wayo sofikile kuyo waba nayo lo mfati wayo lo bathathana baba ndzawonye base bayehlulana suyahamba lo senizawonye ncike babe lokho sekuphinga. Angikwati bazalwane Nkosi yami ukukhuluma lokunye ngithi kube simo iBhayibheli lithi simo kodwa limile nje Nkosi yami kababe linje libhalwe uNkulunkulu liphefumule ukuthi lifundise bonke abantu kukhanya nekuphila egameni laJesu ngoba nabuya yena ugadze ukuthi bantwana bakhe babe ngilabakhululiwe and babe ngilaba sindisiwe baphile live. Akekho lafuna mkhanza anemfati lo wadivorce, akekho lofuna mkhanza nendoda liyahlukana nemkayo, labantu labo labasaphila
labasaphila, sho ukuthi indoda yakho behlukana nayo iyaphila, umfati wakho ohlukana nayo uyaphila. IsiBhayibheli nangabe lapha kuKorinte, IsiBhayibheli Korinte 7 verse 11 lithi kepha nangabe ehlukana nayo akahlangezi, nangabe-ke inkanuko emhlupha akabuyisane nendoda yakhe. Lokhu kusho ukuthi mina nangisengifuna ezulwini, nangabe ngiva ukuthi imizwa seyangihlubeta, ngimange ngibabe, ngibuyele emfatini wami losaphila. Njengoba saphila ngavumela kusala umfati, akasho mina Nkosi yami, kusho iBhayibheli. Nami ngiyesaba kulichaza kulihlatiya, njengoba laba abahlatiya manje bachaza sebathi ku-right, akusenkinga, kube simo. IBhayibheli alikhona ishintsha simo semuntu, noma ngabe isimo sakho sinjani, sibucayi kanjani, kuleli simo esingashintsha yini, live la uNkulunkulu waJesu uthe la mavila wakhulumela amile kuyawudlula ezulu nomhlaba. Sho ukuthi lokhu kubhalelwa phambi kwedlula kuyawuzimata kodwa ezulu nomhlaba siyokumile, kuyawudlula ezulu nomhlaba kodwa amava akhe angeke adlule. So-ke inombolo yami is +2 6878279466. Amile amava akhe angeke adlule. Amen.